Školiaci videonahrávka, pripojenie softvéru Bestronix k Teslovmu oscilátoru. Najprv vezmeme pripojný kábel, pripojíme ho priamo a sledujte, čo sa stane. Okamžite je už pripojené k oscilátoru cez USB port. Sledujte, teraz odpojíme kábel a zariadenie sa vypne. Znova pripojíme a je pripojené. A potom kábel pre audio výstup pripojíme tu vedľa do audio výstupu počítača. Toto je správne pripojenie. Teraz pripojíme oscilátor k USB portu a sem pripojíme audio výstup.